Ngibona nje sabelo samahlozi. Ngibona nje sabelo samsehlozi. Thokoza babhemba ngihlanganisa isigcabo la senhlanhla hayibo ngithola ama-calls amaningi bathi ababhemi gogo lesigcabo sakho asinabungozi hayi marazi ngiyabonakala ukuthi ngicishe ngataka ilonda intamo yami yondile but anyway ama-tonsils angibonise enye into ebengingacabanganga ukuthi ngayibona. So babhemi bami nganipha into enobungozi mina self nganayo ngo-750 into enobungozi ka-750 serious. Hamba uye eFaraday sibone ukuthi yonke lento uzoyithola ngo-750 na. Nina nihlulwa ifavor, nina nihlulwa ukulwa empilweni madoda. Hey akulalwa babhemi bami. Akulalwa, come I tell you. Wena mawufuna ukusala mbhemi wami, kodwa hayi uzozibuza nje ukuthi abanye abantu hayi baphila njengabelungu kanti awazi. Angeke ngize nginiphe into enobungozi mina self ngenayo wesi ngo-750. Nisaba nama-miliyoni ikwazi into e-right kangaka. Hayibo ngihlezi ngikhandela ababhemi. Now ngifuna sengihlanganisile already la ne nawu ama-miliyoni ikwazi. Very powerful. Ngothanda ngenhliziyo yami yonke. Hayibo babhemi. Isigcabo senhlanhla asinabungozi. Please guys, sebenzisani ingqondo yenu. Khona into enobungozi ka-750. Hayi niyathanda ukungikhulumisa nje ngilibele ngiphendule ifone the whole day ngiphendulana nento eyi-1.